Qalun Tamafiton të komitete kushët e sasarglavek kaç të vazhimi me dilin të stërfë dhe baston xhastë kajtar kuçë të Konstantinë Riull. Manzalla xhadrastoj dikegem astakok skole ahorgainekte aftama kuçë të Konstantinë Hivette. Ahorgainjek razërtoj kajtare biografi e me bakas sistem zevgete. Kuçë të Konstantin slujbekota afsetun dengezun flote. Stërfë dhe baston xhastë raste xhadrasta ve zoder afsetun orhajtete. Hister lezinant kuçë të Konstantin jekurdi me jume bakakatoj gorat Sivastopol. Hayat marajstoj bire ender afsetun orhajtete. Одесса, Ялта, Румыния, Новороссийск me afte darter. Буквально за 2 дня до начала Великой Отечественной войны его назначили командиром отряда торпедных катеров, первой бригады торпедных катеров. Всю войну он прошел в этой должности. Всего за годы Великой Отечественной войны Кочев награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями за боевые заслуги, за оборону Одессы и за оборону Севастополя. Komiteti kushët e razvalga ostalca kutoj e me bafsnajtoj kajtaro velmert. Qalun Tamafiton të komiteti serdar kaç të vadim këtë banasan kutomë me gaske axam aksit e waqtësevens varese alëgorat të der. Qalun Tamafiton të federalun komitet fëde beste unë xhastë stër vel axize bunë xedrazme. Efsnaja me calca kene xhastë kajtar të velmert të e me cërtete. Федеральная налоговая служба, руководство Федеральной налоговой службы предложила нам поучаствовать в этом мероприятии. Мы приняли его своевременно, направили письмо в Министерство культуры и нам предложили привести в порядок памятник Героя Советского Союза Константина Георгиевича. Чем мы и занялись. Դեկական սկոլայի դիրեկտոր Olga Mikhailidiyni xəstəm qəskə axam mazalta fıtzacı dar aqazıstı stırfı da bəstən xəstə qaytartı zonun əməsin səqəvatır dinadan arxkəninin. В наше время жизнь должна быть украшена добрыми делами и, соответственно, добрыми пожеланиями и словами благодарности. Я хочу сказать искренне за простой, настоящий поступок людям, которые сегодня взяли на себя ответственность просто сделать доброе дело, потому что в преддверии священного праздника, он священный для каждого из нас, каждой семьи коснулась эта война, и для нас остались подвиги тех людей, поступки. Каждый прожитый день наполненный ужасом и страхом. Благо дело смогли донести до нас и выжившие этот подвиг. И, к сожалению, мы знаем, что такое страх войны, и поэтому для нас это особенно ценно. Комитета кушает мабузны джанахаста захта куцета Константина Хиун. Я хочу отдельно поблагодарить руководителя налоговой инспекции, товарища Каджаева Владимира Владимировича и весь его коллектив, который реставрировал памятник и всю эту ограду. Отдельная благодарность им за это. И, честно говоря, они меня выручили, помогли, вместо меня сделали все это. Поэтому я им признателен. Qoçëtë Konstantinë Farsmamane Gadis duve kajtare, Cocitë Vasilije Masabantë Grigori, Kaç të vadim këtë banësan këtë taftemej vëdunder calce gunder cevdziste. Të bëltelvira bjazër të stela, guzetat të sermet, kumeritat Fatima, informacion ravaht abun.